Здраволорун дағыттар. Бүгін біз сияқпет мебель комплектері тәнігетті. Мебелі қайда қайсейеттен аңыраларын бар қас білді қардығытын этабын мәйбекер сияқпет. Мен атым Бористин, мебель комплектерліті аты эрген халатын халаячыта болабын. Бейтерліті 2010 сылтын бұл Жокускай коракка мебель ырынагар шетейліяқты көпілі тұрауыд. Сақасерін үрдінен материал, фурнитура атыйтынагар бастың баставщик болауыд. Ол аты қағыруыттан бәйбіт ағалбыт материал бұдынан, фурнитура бұдынан чағына жоңға атылыбыд, атын мебеліне тәрілтелерге егін барыларға поставщиктарын олырауыд. Бәйбіт тәрілтеуде қастат цехтақпыд, анығылы оборудование, станок ең бәді бар, опытнай мастардар, мартынетенге өлелән әджабыд. Бұл білген бейі офис бұтыр тұрауыд, манна бейіға отдел проектирования бар, магазин, касса, онна отын выставочный образецтердақ шоурум бәді бар. Бары фурнитура бұд, материаллар бұд деген манна үшөй байдың барты көстен тұралдар. Хайын уже бұлан нағапыд, кухня бұдна оста бұттен, онна бұлан ұрбытыр, әлбәқ бәйі тоққа жауып бұд. Араханай куханя орал проегін ең бартын. Онтан бұлағына кергенмер, табары хәме советтавыда мебель комплектен тоққа объездной бейінсетті барын деуді. Жо бәйді қайылар, проекттылар бәйлері, оны бартын оғынан берілер ден хүбәлі әуіттірі. Оны үйерінен көпті, үйері бітті бепет, түрген бәйді проекттавыттыра. Проект бұтын далық бәлер оңат бұттыра. Күйіматын мұнан кебестім, ол кыз планын хашыдық сүбәлі хүбәлі бардын. Мен қателкавын әрәпетім қайда оңырықпын бағарарбын. Кені бұланы абсолютно бардын бәйді проекттавыда. Вот меха больше открытой кухни багар будем хэ. Ну, открытые полки, и мандакырдык, и не просто не горят будем. Тох тугум была микроволновка маллара, инде кырдык оголор бар хепти вестин ден. Онда горят будем, онда бартын бәйді каяв тоңырын бербіді, онда көрім махабілай бітім ағай. Мебель установкатыгар, ұрутугар бастықы табынан болар, проектировщығы төлеләген. Онны манны екі қайысқа бары бід. Маңнағы вариант болғанына подраспил ден. Ола бәттер бәң бағаханағын, замердергінен кәліған, онны көңі тұраған. Онны екіз вариант уже установкалақ. От А до Я ден, под ключ. Мебель комплект анын производстволарығыр кәлі бід. Оны бірін қаз білде табын біріз шөбаты кейлен кәпсе. Мебель оңыраған бұтыр бастығы етаппыттен әрбәйінтен сағаланар. Білейм манна де әрбәйін процесін көддір еппет. Проекттауыттарын ентін оларта бұл проегілділер, бұл көрін тұралар, размердері марда манна ұлдан тұрар. Онна де бұл ұлдан тұрар көрінлер олаттырды оңырылдыр бар. Если дапать тем, блин, уже эрбэмит обрезактар будем, потом деталлер будем, получается. Уже тугунан кромка северан облицовкалан, аваран блин установлен идет. Bu bilin ühüs etapı terkelli bit. Ühüs etapı için teknik kayasların уже tehdelehen bolar.
Я вот цех подер бихим одна диалог эксклюзивное изделие, научил это конгоранда харават, пленочный фрезеровкалам фасадтар. Материал будет эме барда бәйбек кене көрөргө курдук, көргөр бакт болан турар. Вот. Мантан да хагаланар да. Угун сол бут тип курдук 5 этаптах. Жол тугунан билим бардын кепсән билдергән, билдергән. Я bu фасадын орагымыты бастыгы тапыттен ЧПУ станогунан уже үлелән сагалыбыт. Боростой МДФ лиси уран баран уже заданный программанан компьютернан үлега киллерен баран станок бут бәдә автоматически бардын оңоран да хараш. Я bu ЧПУ канеттен 2 тапыттен мына шлифовка бар хагаланар. Шлифовка ден бу мына ЧПУ станок барда быспыдын канеттен илинен олаттар да кыпкыракы мелкий недочеттер бардын уже кайылар, аланнар, сотоннар, еще и байдык обработкалар полностью вручную. Үхіс этаппытаны келді, үхіс этаппыттен уже пленка сыйрақпытынена бастан клей дейбіт. Анықтон кислой клей дейден баран, ол канеттен да үрдітуер алан уже пресс дейбіт. Білім пресска бар еқпіт. Аны билим бу төрдү этаппытыр келдибит. Барда клейдемидин клея каратакката түспүтүн канеттен уже бу манна бу үрдүтөр готовая заготовка үрдүтөр пленка сыйрабыт. Я билим бу уже пленка бутун лоттубут. Блин, пленка вот это вот определенная температура лах полила, пленка варта туспа. Вот, он пленка та хлеб беден ганитан вакуумнан было таттарангавет. Он на блин табдылы беден ганна ариан көдөрөк бут кайда болганда кыбыдын. Я короче курдук фасадтар бут уже почти белем болла. Пленкада сыгырылынна блин уже пост завершающий түмүктүү обработка агаланады. Я фасапыт уже белем хадар, şu baydık tavlanına. Ya manan ona цехпыт фасапыт түмүктенне. Жараны установка келдибит адреска. Жабо мебель бүтін қағайын жетер ағалылы бұд, білген уже олаттар тұруран сағалылар. Турур Ахмад обычно 1-2 күн ехенен болар. Ол манна аразы месетер ғороқ қырақи деталларын уже омылы бұтты қалалылар. Ғороқ ұлған ауыстарын уже манна месетер тұран уже қомаян баралылар. Онна то месетер турандар жаме манна технический моменттер бараларын учеттан турбалары, электропроводканы, сантехниканы бардың учеттан туран улардалылар. Көннерлер, подгондулар. Барда еще байдык
лазерный уровеньнен ең бартын выставляйдылар. Тебестен боларын гына. В общем, олус учугай. Билаған тәләп деген барис. Таптам. Олус. Үлемәре дугар дейбі күрдік. Үлебер оларабын, жейбер қонабын. Онды күрдік. Олох төбөбүт жабата бәйлер кәләнә Замирда буттара. Замирдан баран ул проект оңро битебитара проекттара, по-моему, на тургендик бит неделеһенен бардын келе бара. Это бәйбит тиер бит тогата. Тохтата бәйбит тиер дебит. Түләли хичер булах бите олehen. Турген матик проектта буттара кәлән Антон Кистан эме Замирда буттара. Проекттен онтан уже үс күн дебиттара бахала өйдүнөн, аны үс күн хигер токутма урак битебиттара бахала. Заготовканы. Антон установката тәһәр булды. Ой, установката эме үс күн. Ата бәбит эме буйдахпыт. Бихивлан кухнёт мандык бобатага тәндәттен. Бу тогата косыта диби котон бу хаммы тоңордахпыт дигән. Де бастыгы тохтулларгар. Замирдылларгар атын бала албыта, потом тохпутун эме мостабытын эме атына каяйс бипитчандык элбах нюанстын турган байтык бәләре же барын улар тохсаллар деген. Эсе бәбит плана алгас тон бу мандай наличник хая хаҗан түндүк битне жада эсе битген. Ан турган байтык тохтол батан кутук тон баскол якка да кадакты кыркы хумма бала то баскол хала турган байтык харазы ол жукын туруран агалан бербиттерен үртүк мактамуппыт. Тохтара хоолох. Үйрө көтө бардым. Ишө бажыныр калын ләбиттера. Бу булана барычный өттө якка хәп. Открытай манна тохтабын бардым урабын. Тан плитка, то тохтилери вытяжка. То манна ишө бу барный зона бар битим бе. Кайда хоңорукпун себин билбетагы. Вроде кухня кәтите исполая, но бәләре шо бәйті коңран барны бу атақтан бәләре нәжуді коңр бұт яғыныбын. Аха, бу оғыларым біле бәләре астаналар, сылтталар, қайылдар, олеген кенде түйірі қаралар, олеген түйірі нәді қаралар, оннақ оғым шо бәйтік. Нар үйә олар же, тоқтар олеген білен аллара бағар бұдым, аллара жағын. Ну, не удобно. Подростковый дырыч угабыт, который Атан тургенине, турга. Тох мора берег выплая. Онна бу тох. Тан посудомойкам, чобайтык турар бу раковинам. Ну и манна сушильная зона влайде. Вот. Онда бу краховый открытый тугум бар малолох на Pinterest көрөрөн хаснары деп. Мана урохпун ен крахавай хитре бинин тахарамын ен урохпун жан көрө та Pinterest-ке када хашабады. Та бәми мен хашы хабилеби. Анда. Ага, будто открыто. Это еще бәми мен тоңор буттара. Ну, конечно, мына дигән урохта айтым. То суда ана та проектны демен ора блинкенники ханы югын. Такси мен нотор бакабу, инди ханы югын, конечно. Мойканы, на крахавай дип курдык. Туманны олар гемеши бәбитте. О, каналлар нинди. Ди, ата намнык не даны. Элбах багай тохтахпын. Ну, рабочее пространство алахпын, канна бар бахабыт. Юрепмтан чөй. Бу турган байтык бәлер. Аха, бу турган байтык бәлер. Бу дигән проект бар мен хога табандык, ха? Бу динаңги бинеген мана нен аны бәлер көрөннөр, деген Аллах. Давай мана мындык кынакка бу тах кайыр инде пространство кайыр инде тахкалар инде. Аны мана мен тугум хога та. Тохтелер бу проект бар. Ну фартук, ди. Турган байтык мен фартук бахана калбыттар бәлер. Бардын турган байтык, ишо байтык калбыттар. Ха үйрәбит. Өстөдө кастым. Элбах пай бу чахна жагылет элбах. Ванна да бар, прихожка, там зала вын, турам. Кадар бит чахна жагаманлык, ну, hem бир нархана бар тох болар да. Ну, ари то манлык ишөй тох городской, тох стилим басыбата болойн. Хох бартын хажы доңран бедлер, мактанабын. Ой, мебель комплект элбах клиенттары. Энник же үйрө көтөлөлөн. Онна материалгыт барта кален истин вовремя хеха ачаны клиенттер кытнар довольный болуктары мен көрдүк.